Sanibonani Nijani, welcome back to our YouTube channel. This is KZN Podcast. So many things have happened today. Since Mkhwanazi spoke a few weeks ago, washo ukuthi cha baningi abafanele bayaboshwa eGoli, but-ke kwabe sekuba khona nokuphazamiseka-ke kwamaphoyisa la wayelethiwe ngoba kwasolakala ngazuthi uminister naye wangenelela ngokuthi uphiko lamaphoyisa ley'nhlolo ezithile i-tax team ihlakazo. Wathi-ke kodwa nje kunezibhamu ezikhona ezabulala uDJ Sambudi lo edumile. Wayesise kodwa-ke ngoba abantu abakhulu aba-involve yingakho-ke kungaboshweki umuntu. Kade namhlanje-ke kushintshile-ke lokho ngoba kuboshwa abathathu abasolwa ngokubulala yena uDJ Sambudi. Kuthiwa-ke isibhamu esasetshenziswe ekubulaleni sitholakale kanti sihlobele nezinye nezigameko zokubulala futhi. Bathi-ke okhulumela-ke ubrigadier uthi amaphoyisa abopha amadoda amane ngecala lokubulala uDJ Sambudi. Ogama lakhe langempela u-Opa John Sefoka wadutshulwa wabulawa ngo-2022. Kuthiwa ithemba lamaphoyisa aseNingizimu Afrika i-Political Killings Tax Team kanye nabaseshi bobugebengu obuhleliwe base-Gauteng basebenze ndawonye ukuze kutholakala abasolwa. Kuthiwa-ke laba basolwa baboshwe ngomsombuluko ntambama eGauteng. Ukhulumela amaphoyisa kaZolenke ubrigadier u-Atlena Mathe uthe lamadoda amane neminyaka ephakathi kwa-45 no-60 ubudala. Umsolwa wesine kuthiwa nguye owayelalela abantu ukuthi bambulale kanjani uDJ Sambudi. Kuphinde kwatholakala nesibhamu okukholakala ukuthi yisona esasetshenziswa ukubulala nokuhlolwa kwe-ballistic kuhlubanise lesibhamu namanye amacala okubulala. Kuthiwa-ke ukhomishana wamaphoyisa kaZolenke uGeneral Fan Masemola bancomile-ke laba nkosi yami wathi hayi cha ngeke bayawenza-ke umsebenzi washo nje wasenkosi ithemba lakhe engazuthi uhappy ngalo ngendlela elenza ngakhona njengamanje. Labalisa-ke laba ababoshiwe-ke babhekene namacala okubulala omunye futhi umuntu whistleblower ngenkohlakala kaTrustnet wayeyinjiniyela uSwarst. Ngale nkathi ebulawa kuSwarst kutholakala ukuthi ubulawe last year ngo-2024. uSwarst uyena owayephenya inkohlakale yalapha kwaTrustnet laba bebethenga khona babefike bethenga khona amabhawudi bewathathe kuhulumeni bawantshontshe bawathange ngo-R1 bawadesela uhulumeni u-150. Sona leso sibhamu siphinde satholakala ukuthi sona lesibhamu lesi esazama ukubulala umlingisi uTebogo Thobejana lo okusola ukuthi wayejola noVuskhet Mahlala, kanti imiyalelo okubulawa kwaThobejana-ke waphuma kuVuskhet Mahlala. Engazuthi-ke manje amadoda ayahlangana ngoba u-Opa wayekade umnikazi weclub edumile nje impela ephethe amaclub engazuthi waba nobhizinisi obuthile noVusi Mahlala ngihlanganisa into zezidakamizwa. Kungenzeka ukuthi khona wabagrade phakathi kwabo noma uVusi wabona ukuthi imali seyinkulu mhlawumbe engasafuna unikeza uDJ Sambudi ikhathi baseyambulala. Ngoba lesibhamu esizama ukubulala uThobejana isibhamu lesi esibulale uDJ Sambudi saphinde lesibhamu sabulala uSwarst last year. Hayi ngeke. Omunye kwalamadoda akaboshiwe-ke ongqondo ubevele ngaphandle ngecala lebheli lokubulala and kuthiwa uyena futhi engathi bekuyena obelayeli izinkabi ukuthi-ke zibulale bani. Umndeni-ke waka DJ Sambudi usukhipha istatement kwabonga umphakathi wabonga namaphoyisa ukuthi cha ayabonga ukuthi finally sekuze kwaba khona inhlasi ukuthi kwenzakalane ngomntwana wabo isikhathi eside kangaka kungafani nje noSenzo Meyiwa no-AKA kuthuleke nje. Kanti-ke okunye-ke futhi manje okufike kwadida abantu kuthiwe kusahanjwa kuyiwa lapha esentini kuyoboshwa-ke lo somabhizinisi le uTK Molefe ngikusola ukuthi ubulale lo kwavele kwatholakala uDeputy President wePatriotic Alliance uKenny Kunene ophinda bomngane noGatin aphinda uMMC waselentuzeni waseGoli ube sethathwa-ke naye-ke
kwathiwa akahamba yovela naye enkantolo, kodwa ke waseyakhishwa ke yena ngoba phela kuthiwe ayikho into ematanisa nalokho. But abaningi bayibuza ukuthi uyisikhulu sahulumeni ulandeni ngempela emzini wombulali. Ubese ayithethelela ke lentuzane uKhen Kunene wathi cha yena akamjwayele lo baba lade emzini wakhe wephelezela intatheli esencane. Asazi manje bese phelezela intatheli ngoba uyintatheli yini naye. So kuningi ke kona kuyahlangana ngoba ke after uMkhwanazi ukhulumile sebeboshiwe laba uSenzo Mchunu usedismissiwe. Thank you so much guys.